Tokom leta često smo posećivali prijatelje naših roditelja koji su živeli u blizini velike šume. Vikendom bismo često odlazili kod njih, a moj brat i ja bismo se igrali sa njihovom decom. Uzbudljiva avantura često nas je vodila u gustu šumu koja se prostirala na sve strane. Kroz nju je vodila staza namenjena pešacima i biciklistima, ali mi, kao deca, voleli smo da skrenemo sa tog puta i istražujemo šumu. Tako smo jednog dana duboko zalutali u šumu i iznenada naišli na ogromnu kuću. Bila je to jedna od najčudnijih stvari koje sam ikada video. Kuća se nalazila na tajanstvenom mestu, daleko od bilo kakvih puteva ili staza. Bilo je čudno što nikada pre nismo primetili tu kuću, iako smo mnogo puta prolazili tuda. Nakon trenutka zbunjenosti, odlučili smo se približiti kući i istražiti je izbliza. Primetili smo da je kuća u prilično zapuštenom stanju i jasno je bilo da niko više ne živi tu. Bila je sive boje, bez prozora, a ulazna vrata su ležala na zemlji. Imala je 2 sprata, pa smo odlučili prvo istražiti oba sprata, a zatim se spustiti u podrum. Krenuli smo ka prvom spratu, ali na vratima nas je dočekala oronula peć koja je blokirala ulaz. Imali smo problem kako da uđemo, ali nekako smo uspeli da se provučemo pored nje. Ušavši unutra, zatekli smo prizor potpunog zapuštenja. Pod je bio prekriven starim novinama, omotima od hrane, pocepanom odećom i raznim smećem. Hteli smo proveriti i drugi sprat, ali stepenice su bile potpuno uništene, gotovo smrskane. Taj prizor nas je zbunio i činio nas još više znatiželjnima. Ipak, nismo odustajali od naše istraživačke misije. Odlučili smo se spustiti u podrum. Korak po korak, ulazili smo u mračnu prostoriju, dok su nas tišina i hladan vazduh obavijali. Čekale su nas tajne podruma, a mi smo bili spremni da ih otkrijemo. Bilo je veoma mračno u podrumu, ali sam imao sreću da sam poneo malu baterijsku lampu koja je osvetlila put predamnom. Moji prijatelji i brat su odlučili napustiti podrum jer im je postajalo sve teže disati u tom zagušljivom prostoru. Ipak, ja sam odlučio ostati i dalje istraživati. Pre nego što nastavimo priču, želeo bih vas napomenuti da ako vam se ovaj sadržaj dopada, lajkujete video i zapratite kanal. Takođe, ukoliko želite podržati rad kanala, to možete učiniti simboličnom donacijom na linku koji se nalazi u opisu ovog videa. Hvala. Rekao sam im da neću dugo ostati i da ću se brzo vratiti. Kada sam osvetlio prostoriju u kojoj sam se nalazio, primetio sam staru kadu u jednom uglu. Sa desne strane bio je toalet. Shvatio sam da je podrum zaista ogroman i da je podeljen na više odvojenih prostorija. Dok sam se kretao unutar podruma, primetio sam rupu na zidu koja je vodila u još jednu prostoriju. Nekako sam oslobodio vrata te prostorije i ugledao stari filmski projektor. Pored projekcije bila je stara kutija u kojoj su se nalazila 3 koluta filma. Na njima su bili ispisani nazivi: Porodično druženje, Radovi u dvorištu i Šetnja kroz šumu. Pomislio sam da su to verovatno stari porodični snimci ili možda filmski projekti koje je neko ostavio u podrumu. Uzbuđen tom mogućnošću, zgrabio sam kutiju sa filmovima i nekako ih smestio u ranac koji sam nosio sa sobom. Zatim sam krenuo prema stepenicama, želeći napustiti podrum i vratiti se kući. Kako sam korakao prema stepenicama, primetio sam da sa plafona počinju otpadati mali komadići zida. U tom trenutku sam pomislio da su moji prijatelji gore i da prave buku. Ali kada sam izašao iz kuće, dočekali su me brat i moji drugovi ispred. Pitao sam ih da li su bili u kući malopre, jer sam čuo pomeranje na plafonu, ali su oni to negirali. Rekli su da mi se verovatno samo učinilo. Put nazad bio je izuzetno naporan. Sunce je polako zalazilo, a mi smo bili veoma umorni od celodnevnog istraživanja. Kada smo se konačno vratili kući,
Nisam nikome pomenuo stare filmove koje sam poneo sa sobom. Odlučio sam sačekati da svi odu na spavanje kako bih ih mogao pogledati i istražiti. Konačno, noć je pala, a kuća je utonula u tišinu. Bio sam u svojoj sobi, uzbuđen zbog onoga što sam pronašao. Pažljivo sam izvadio prvi kolut filma iz kutije i ubacio ga u staru filmsku projekciju koju sam također pronašao. Paljenjem svetla i pokretanjem projekcije, na zidu moje sobe pojavila se slika iz prošlosti. Pustio sam prvi film. Uživao sam u gledanju snimaka veselih trenutaka, porodičnih okupljanja i smejanja. Slike su prenosile toplinu i ljubav i osjećao sam se kao da sam deo te porodice. Nakon nekoliko minuta dosade, odlučio sam otići do kuhinje i uzeti nešto za piće. Međutim, kada sam se vratio, primetio sam da se scene na filmu menjaju. Sada je prikazivao porodično dvorište, ali noću. Bilo je tamno i iz projektora se čula čudna buka. Osoba koja je snimala ulazila je u mračnu kuću sa kanisterom benzina i upaljačem. Sljedeće scene prikazivale su tu osobu kako sipa benzin i pali kuću, a zatim izlazi smejući se. Jeza me je obuzela jer nisam znao da li se neko nalazi unutar te kuće. Bio je to zaista užasan prizor i nisam mogao da verujem svojim očima. Pitao sam se da li je to neka vrsta šale ili možda filmski projekat. Odlučio sam pustiti drugi film koji je nosio naziv Radovi u dvorištu. Snimci su prikazivali jednu porodicu koja je radila na uređenju svog dvorišta. Prvih 10 minuta filma je proteklo sasvim normalno, dok su obavljali košenje trave i čišćenje korova. Međutim, nastavak filma je bio jeziv. Porodica je bila zavezana i nalazila se u istom podrumu u kojem sam već boravio. Prepoznao sam da je to isti podrum napuštene kuće koju smo pronašli. Raspored prostorija u podrumu je bio identičan. Film se zatim prekinuo, a nigde se nije pojavio čovjek koji je snimao i koji ih je oteo. Strah i panika su me preplavili. Treći film nisam želeo pustiti. Bio sam još mlad i ova situacija me je uznemirila do srži. Odlučio sam da istu noć uništim te filmove i pokušam zaboraviti na sve što sam video. Izašao sam napolje noseći te filmske kolutove i odlučno zapalio vatru. Dok su filmovi polako goreli, osjećaj olakšanja je počeo da me obuzima. Shvatio sam da je najbolje da se rešim tih zastrašujućih snimaka kako bih se oslobodio njihovog uticaja na mene. Nisam želeo da iko drugi doživi istu uznemirenost i strah koji sam ja osjetio. Kada su se filmovi pretvorili u pepeo, osjećao sam se oslobođeno. Vratio sam se u kuću, pokušavajući da zaboravim na sve što sam video. Nisam želeo da govorim o tome nikome, odlučivši da pustim te traumatične događaje da ostanu duboko zakopani u mojoj prošlosti. Od tih događaja prošlo je oko 10 godina, a ja sam se trudio da zaboravim te snimke. Međutim, oni su uvek bili prisutni u mojim snovima. Jedno jutro, dok sam kretao na posao, primetio sam mali paketić ispred vrata. Uneo sam ga unutra i odlučio da ga pažljivo pogledam kada se vratim sa posla. Nakon što sam se vratio kući, odlučio sam otvoriti taj paketić. Unutra sam pronašao flash disk na kojem je bilo napisano Šetnja kroz šumu. Uz disk stajala je i napomena na kojoj je pisalo: završi ono što si započeo. Bio sam prestravljen. Nisam mogao da verujem svojim očima. Odlučio sam da pustim taj snimak. Tada je usledeo još jedan šok. Na snimku sam video sebe, svog brata i svoje prijatelje. Neko nas je krišom snimao dok smo šetali kroz šumu. Snimak je trajao oko sat vremena, a prikazivao je različite trenutke dok smo istraživali šumu. Bilo je očigledno da nas je snimao neko veoma iskusan, jer nismo primetili da nas neko snima.
Na snimku se također nalazio trenutak kada smo pronašli napuštenu kuću, kao i trenuci ulaska i izlaska iz nje. Na kraju snimka pisalo je sljedeće: ako odeš u policiju, ova priča će imati nastavak. Video si kako se moje priče završavaju. Na tebi je da odlučiš. Ako ne odeš, neće ti se ništa loše desiti. Bio sam iznenađen i drhtao sam od stresa. Nakon nekog vremena, odlučio sam se preseliti iz tog mesta zajedno sa svojom porodicom. Plašio sam se odneti snimak u policiju, jer on nije predstavljao nikakav dokaz. Na snimku smo samo prijatelji i ja. Pokušavao sam vratiti se normalnom životu i zaboraviti sve to. Ipak, često bih se setio tih trenutaka i uvek bih se naježio od same pomisli na sve što se desilo. Očigledno je da je neko bolestan, ali nažalost nisam mogao ništa učiniti. Ubrzo sam shvatio da je najbolje da se udaljim od tog mesta i pokušam započeti novi život negde drugde. Nisam želeo da rizikujem svoju bezbednost ili bezbednost svoje porodice. Nastavio sam svoj život u novom okruženju, ali sećanja na te snimke su me progonila. S vremenom, počeo sam da sumnjam u sve oko sebe. Svaki susret s nepoznatim osobama izazivao je u meni nepoverenje i strah. Osjećao sam se kao da sam stalno pod prismotrom, kao da me neko promatra i čeka pravi trenutak da me ponovno napadne ili izloži nečemu strašnom. Pokušavao sam da ostanem smiren i prikupim sve informacije koje su mi mogle pomoći da otkrijem identitet osobe koja je snimala te jezive snimke. Istraživao sam, prikupljao tragove, ali nisam uspeo da otkrijem ništa konkretno. Osoba ili grupa koja je stajala iza svega bila je veoma dobro skrivena i oprezna. Godine su prolazile, a ja sam se postepeno pomirio s tim da ću možda zauvek ostati u neizvesnosti. Moji snovi su i dalje bili ispunjeni tim jezivim snimcima, ali sam se trudio da ih potisnem i fokusiram se na stvarnost.